Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng Maungap Multi-Purpose Cooperative Society kebakmi bat penya ya ke TWE Music School ha ka jing kendo bat kinong patai kubur ha ka kat sau trek mentau bana risau arja kat kendai ha Shillong Press Club kalapan bana ba ya kerensan ya tem ya pot ka bala temu ban perlong ha ka kat kendai trek mentau bana risau arja kat kendai lapan sange no shwa hadin ka jing klat kensan u Archbishop ke Jala Niamba Shillong u Most Reverend Dominic Jala kebalong rukum sibenta ban penpau ya kejing sosi halor kani kejing do kabakrau kirunget kebalang kathalek hakani kejela Meghalaya u event manager jong kani keransan uba well dison ulayatho ba kejing temuhi ban pelong ya kani keransan ya temepon kalong kum sibenta ban penmi pisa na kabenta ban kampanjana shusho ya ka TWE Music School kabalakan jo mentaru syakah news nampura nadu balasang yaka ya kani keransan ya temepot kabalatip kumka Scaling Heights Park 2019 larai ban pelong no haka lai potereng unai weng mentahi usnam arjakat kendai bat an pelong hamadan jong ka St Paul Higher Secondary School hamar bisu nadu kapor sau buje seneng haka ni keransan nolor ki kenhon tam jong ka TWE Music School bat ki bana kani kathan an penchong shet ru i kenong wan pekai da ki artli ki kenhon tam bapau kani kanong ba Shillong bagan top ya ka Empirical Tribe bat ka kenhon Snow White katat jong ka jingurong ya ini Archbishop ka jingurong jong ka balang Katolik ni nasim na karam kerja no sinu nai we tena kalian ka kekenuan jungiru ni amma syafi baro ki paiba ki nong kersan ki nong erap ki sponsor sebab baro ki ba ya trelang ni barkan ni kekenuan ban penurlong ya ka program jungi ya khat lai trik andre ni kerman scam ba wala dangi pengkerja no sekani ka lai potrik jonggu nai we di kerman ba ngin ya trelang baro ngin pun pois thong limba ka jingkersan bat ka jingdon den ka lam pi baro te kumban shua thu ipi khniat kani ka TWE Music School to thum pelong ya kani ka music festival Scaling Heights Park haka khat khandai trik tu manai Oktober ndengi ini thum pelong apo Madan St Paul Higher Secondary School mini stadium Marbisu nadu kapor sawaji no paisni but kajing tumu jo kane ka concert kane ka festival kalong bet shibenta ban penmi jingerap ka funds nam ta kane ka school hikaitem te kane ka school hikaitem ka nila sedang da ijing sedang ibarat ba ijing kai ibarat ba limba arut ki nong ikai but wala kadai ke sekolah ikaitan kepada ya sinong nong gendang mah pemungap andre ki kena apa limba kene ke sekolah kila paustat ha bunui ki la kadai ki paustat la bande ya sinong kata la bande ya ka balang ha ki sekolah per bat pujuru ka dulu kala pelila beli kala akam ajam ki dan kat tu kene ki kena ki bala mi sabar ban le ki kaitan ni private tuition dan bala le ban sedang ni kam na jong baik kaitan kelang bat juru ni ke ba khampas kham semua tunat ni kalau ba ni ka jaga kaitan kala penlat ya ki kena samla na kanika lagi bun ki ciput show jong ni ka pertai limba kanika music school ban pendernya ki ya kanika aka kam te abdan kanika jinya nanti jong ni ke kenun ketika TWE Music School ni dan shibun ki cinduna kamtam everyday buat ki tiar gitar ki tiar ten tiar pot buat kujur ni dan ka cingtumu bangin sedang no ya kenika ka banikai ka tem pot tem temra so kenika jela jungi tendai mut bang ya temu ban sedang ya kani mentala asnam ye le ni kidau jong ka jingbom pot bot ka khanglat ni tengi temu ban limpa ni ni shania skam baling ba kenika music festival kan saplila ini bangin pois kenika thom te hakane ka sni ka festival insa one ban pension sheet ini daka kenhun tam pakonan jakane ka jela ini ka Snow White but alor kataru insa one ban pension sheet ini daka kenhun tam ni ka Empirical Tribe but ka kowe ka bandu ka the female cult assassin but kunjuru kowe ka kenhun
ba nasyate sya po mongap ka kenurun banjo pat kunjuru ka bakam sultanat kolomba kikna mangena po music school ke jongi kikna mangena music school ini kenyayu tim sayo kalat ban kirun sang ban yo ban yeshim bentarang ban yetem maka konsert pat harikat kini ki nong tem bapang nam jong jela ni sikwa ban sngoh ni rupiat ba ya kene ka Skilling Heights Park Festival ni temu jing syaban pelong hapo mongap kemba ki pajba ki haka ki poster ki bana ba per ba ka jaka kade po venue mongap andre ni pun kere ano syapo madan marbisu nak kada jong kada pelong ba gimyo ya ka permission ke babiang na kaliang jaka senang mongap te ni la idap ka jing sungu pan ba ne ya ka senang marbisu pelon hima marbi berway kepala highlight ini kalau ai ka NOC ban ada kamon subhai ini dah kecingkiman dah kecing sebun ban syak ini ingin pelong akan dikacaka po St. Paul's High Secondary School mini stadium marbisu.